Makwaba Emfa Embra Attention TV so nseme twegu ewe Ghana memu any important so anase outside Ghana and any person who ewe Attention TV so mameka will say on social media Facebook and YouTube as Attention Tvgh and it is a wudru ha obenya yen ewo ehodomo enseme na etwegu ewe social media so any Akua GMB nim say Akua GMB eya bayo awokọ Ghana most beautiful anything and a GMB no etwani din so na obon humodi papa payent na Ghana for so epenase papa na obeye no opoto aware so Ghana for bri ekasa mo na we enche ye bia ana Poundz or ye radio and TV broadcaster eko delay show so eko kan sembi edifa Akua GMB eni na wa wijaye ni ho nsem eho na we ana brantie bisho abo abonte a wotri ma kire se yankasa so yebeka ya bra Poundz ekoye eko kan sem edifa Akua GMB hu ewiye no abrante ekohia Akua GMB ana wo bu bebi se kamia kwa se epacho ho asembi na ono akasa so asamba bonte a wotri ma kire se Akua GMB aye first wife of Dr. Kwaku Oteng bibia ono de onfa enche papa ye fi se nipa netia nipa nansho na abrante so kasa na ochiremu so a dia Poundz ekokan ni na ewo delay show so no ebi anase dodo na eye endro yenko ne enkotie pa nenum asem embassy Akua Ghana's most beautiful your friend of Ashanti goddess any adwoa no most beautiful my friend Poundz any man na oni Akua tena sa ware for no na yire panyi nti na me wa ha obi si na yire panyi de ben na waye eduru hono ma obeti ase be bia eduru no de komje ane wo men ensem bi hono mu a e wo se ye di yie tu yie na ye di nimdie ni nyansa to ho na ensem a etwaguo na menum ye no famu aba na obi ani ma de chiemu ensem enje ye bia ena adwoa ye Poundz ekotena delay show so ena okeka ensem bi ema Akua edin ba mu a mia menim se ensem bi hono mo nya saa na etie ema me ba abonte na mse me pass ndwie nti no because me pa achew ene fa che me ye kasa wodi obuo ne ani die taato a etimi ma ne ma bebre ye boko ye hu die kosi ye eba ye da ya sorry ye no se ye hu se court letter bi twagu a enchiremu che se court letter no efu Akua honom na eba se ya anhwe yi a ho na se ya nso nsem bi mu yi beduru mire bi no enye court letter biem ebeda ne nua abode ne duru honom a mema obi nka se ene Kristo ni pa na because ekroma no Ghana for dodo na no de nipa suru ni nua bode obi twa ntora to ni nua so wonwene ho obi ka se ma enimu afa ni nua ho a wonwene ho ena sa be ya ho pa ma ya jiwadi no aya na ano aden Akua nka sa ye ne nkrofo se silence is golden na fa hin ko si hin no sabi wonye dua wo nipa bi te se ye enum sei e wo wabrabo mu a enye nsem bia na aba abontin be yi ano na nso obi a won limit wan hwe beduru baabi no Akua be ba abonten na oba abonten a wan hwe beturu ni nua bode because enye da bia na ebetu ofu a afutu no betimi ate ase atrem wo mrekora de wo ye wo na de wo ka bone afa ho na de wo twa ntrato so no wonja ye ntuo ni twa e wasem bi hono ma ye kafa ho wi wa no baabi a enye yi o because Akua onye ni pa bone saa o Akua onye ni pa bone saa ajo achia so mu ye eya asumdie na me hwehwe wa wonim se nsem bi hono ma wo kafa Akua ho a enye saa na tie enti hwawon kasa ye bi mu ye me de so do mentao me wa woni Akua nsem bi a me ba be kana ansa na mpacho moma ye ntie me be se ye famu aba yire panyin no a oye ma na oni Akua tena ye yire panyin na sema na me ka me gine din ba mu no oba pani mo nyamfo ba bia wo bia mpacho di akonya na tena se ne tie me na Ghana for ba wa nyina so nti asemi American enya se Akua na me na di nkomo bi or something na me sika etwa nkomo na etwa ni fa na ba bia de eda no so no me pese me de to e na me do obi na me kana se me do Akua no enti na me de ma no to nsem we se mu na me yi asem na mu bi ame afa mu aba no enti wo hema afefe a wo ya yire panyi me ne wo ba be ka asemi na ansa na no me pese me ka asemi kire Ghana fo obi no nye obi a me ye nkurasefo a wo mani nti ya wo ya abaifo etamfo enti se wo tie me na wo mpema se mumpu na wo di jimi ni ahoye a ne bayiye no eto nchen a wo be wo se de America ni nyansa wom na enyemu abakra mpo na apesa wo fa wo nya me kasetia esansa me kasa me dwine ho ansa na me make sure say asem no ye fam wa benti ansa na me de ma no atum
eti wo mpem asem mpa fa jimi ne ho ya ne to nchen wo se me kanya nsasem ma me yi pa cheme mo bi anje ma no nsi bone asem ya me kan me nka mfa ma akua se wono na aka bibi a cheme me na me de madwere na atoto niema bi ho e na general me gina so e de aka asem bi wa ha ebia akua ne ukuru tena sa warefo no kwan bi so no wani anje ho wakoma anto yem nti wudi ya obi fa akua ho ifa akonya we isi so aka se akua wo nyeni pobone sa madaworo mafa chene wate ebia wo hia akua wo baabi e ma ebia akua da ne yo bia di kire wa wani anje ho wudi ya wo mu e pa cha ofa chene wate which I don't think say akua be yesa but nya baabi obeko bia na mdi na chi akua wanted ya pa you a very good person minji ni so be yesa but enam say enya baabi ana me ne namunti na me fa akonya we isi so na masrewo se nya sampo e na awawe na oba mu no ebia wani anje ho me pa chaw wadawuru made oni odidi na owe wonam fa che ne mpanyifo si due be na etwi obi sie nana radio beto mu sei na senti na wo ka sei nya akua titiri nti na me ka sei o eye general asem na me ka no obi se de wo ka no de no an ya mpe no an no obi se enkrofo bi ka sei aya na akoto awade so e na oye se because akua wie most beautiful ne enkrofo be bre pe na asem awade na okoye no e ma akua benya atan nti obi se nyan ebie no kura mpa ma akua ho ye wahia me pa cha otie mommy answer no so say yekuru manam no eye mema na kwose maape enipa dodo na enye ma na kwose mema pe be ma bia so kwakopo ba wo de wo kan ma na to ba ni tirim enti de be ma ne kan ye to akua tirim no ebia wo na nke ka kire kwapa nka abeti ase times 14 achen akua de no enti pa cho enkase crucify her akua onye nipa boni ni sa enti na me kan ni general no a me ka se kwan bi so no se ma mini di ya wana de enti me ka sa ne se wo ye oba na se wo hwe me na wo kwa aware a make sure say aware na wo kɔ no be ma na wo kwa aware no say oye warefo na wo yire e wo hono mo a oba pene ne be ma na tena say awarefo a busa se ne yire ate ase ana se ne yire mpene so a enjeje wanim be ma bi hono obetimi adaada na adaada no ne investigation ne yire mpene so a enjeje wanim because be ma na wo ba be ware wo no ono obetimi ahyewu nti na wo ba be ware wakoka ne yire ho ana ne yire mo ho otimi nhwawo a onka se wo ba be ware yenua no mo nkramofo yi omo ware miensa enan ene de keka ho ebinom ofi se obetimi enti na wo ye ne saa no eti be ma ne betimi enti na wo ba be ware wo but make sure se ne yire pene so na tena so bi nya saa se ne yire ne di ya obi a etimi nya nsunsuaso bi again ya wo ma bebre wo ho no mo a enya akua o da bi wo ba ya wo hwa mi asomasi wo benten be be se ye ho aduro e ma bebre ho no ma woni sikani bi twempona woni be ma bi tena oso pel oso be ware wo one wo ho wonim se ne yire ne yire nkan wo so de na se ko ba ne yire kutia wo kone nam ne yire so agoro ba be di wo mo so ko de bu no krampo mo tie di wo machi na wo de abre nka tie da so e ma bebre timiti asese wo mu kunu nko ware bi nka wo ho due to one or two things enti aware a obi ko to so no enya ni nyina ne be ka se ne yire panyi mpinu so bebre bi nti obi onom kwapa ne yire panyi ebia ontimini ni kunu na enti wo pene se ni kunu enkofo obi meka ho but me se wo ya baba wa na wo de uti kwa ko wura bibi ete se ma ya investigation na wan ko ye ni paboni ni anasa nko fensu so boni bi so ama ekire ya investigation yi answer ti mame e kwan bi so ni se wodi ya obi wo mu a me pa cha ofa che ansa na meto aso no mo ya mo frame ya mo no me ka sawie ne ya ye ho adu abrabo mu nkomo ma hye mu nkran matumofo wakoma atɔ yem woni imagine for 30 minutes 1 hour 40 minutes owi o se be dance wo so nka bibi wo ho a betimi apeka kra ma hye mata so mutiri modern in fact kwanya we say aka mutiri modern na munya tiri modern no me ne waka sam wakoma atɔ yem wo ma me kakra na aye den 30 minutes 40 minutes 1 hour me number is +233 244 477 447 +233 244 477 447. Madam sponsors as opeso sponsor you made you here. Ubetimi reach out to me. Atwa kai odobi a woni akua share together because mu share almost beautiful house on after all. Ye wo free mu. Wonu na wi ni ye. Into opi abonten wan for dan for ankahwe nye no. E na opi abonten TV kro no so ko so bi ntin ka so wan for dan for ankahwe so nya wo. But me gidi say wo da odobi adi kire akua nti na opene so no be ya dan for. Ono so da odobi adi kire wo nti na opene so no be ya dan for. It is Adamfo na say na wo Kwaku gina ba bia kan aka bibia kai wodobi a mu share together because ade ba ko ya na se nipa nyina aka bibi fa ho ne se nipa anje ande a obi a wo ben wo be kan set sa sent sa nipa chiti
na nsem bi ono ma wo ka fa Akua ho a enye saa na tie ento se nokura mpie no na de ebesai na asai na Akua na ne din yi sai it is adamfo na anya adwuma na wo gina ba bia kana asem a dwene wodo na mo share together no na wo ka asem bia bi extra careful Akua ekira bi no se wonya ba bi gina wa abrabo ma susu ma ho ntaw na ho taw dodo Ebusia at University Foundation and as some as na me de jumedi ebesom ni number and 0548302985 one only be ajan kamo broba any ebusia and our bon echido and unti wa pesa so work university ni number and na me de to no betimi afremo aha attention TV so macra with us.